mujyi wa Butare, aho yiciwe muri jenoside yakorewe abatutsi afite imyaka 66 y'amavuko. Hari tariki ya 20 Mata mu mwaka wa 1994, Rosalia Gicanda yishwe arashwe ku itegeko rya Lt Pierre Bizimana ndetse na Dr Kageruka wari umuganga mu bitaro bya kaminuza ya Butare. Bose bahawe amabwiriza na Captain Ildefonse Nzeyimana. Umwamikazi Rosalia Gicanda bamwicanye n'abandi bagore 6 bari inshuti ze hamwe n'abandi bo mu muryango, bakaba barabajyanye imbere y'ingoro y'umurage w'amateka y'u Rwanda i Butare barabarasa. Umwana w'umukobwa waje kurokoka niwe wasigaye abari inkuru y'urwo uyu mwamikazi nabo bari kumwe bapfuye. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Lt Bizimana Pierre n'umusirikare muto witwa Aloyizi Mazimpaka